Develop hagani video ngan pesot hobi lada pi kwa aban thet mobile online ya tu mobile berim bo pi don pi la aban exchange tu mobile berim lada pi exchange tu mobile berim pi la aban yo commission mod lada de mobile jong pi Redmi pi la aban yo lai hajar lada pi de mobile jong pi iPhone pi la aban yo chipo hardware hajar lada tai bisa pi la aban thet ani mobile thamai lada pi kwa aban tip pa ini video hagani video ngan pesot hobi. Hello pelong, welcome back to Tech Bittu YouTube channel. Pelong hagani video ngan pesno thobi lada pikwa aban thet yaga mobile thamai bat penkala yaga mobile berim hagani video ngan pesno thobi full detail. Namar la abun ha ki bro ki comment am ikwa aban tip chani bhai tai nga wan ra ip ni video. I hope pelong lada pi pa ni video am phila aban syo to step by step o ngi don kam man le kumni lada ngi ko aban exchange yaga mobile berim jongi but I bisa so ko jak ban yo mobile thamai lada pikwa aban tip hagani video ngan pesno thobi lada pi don inu no question pila aban join telegram channel jonga ngan I link description nomor ha telegram pila aban kli jing kli dengan jubab ya question jong pi le join dot telegram channel jonga par subscribe any youtube channel jonga nomor ha youtube channel ro kumni ngan IP update pang inu application bamit mai pat pang kumnu pila aban kmai bisa dengan mobile phone babi pa ini video jonga pang ta hingan pesyo thoibi agani youtube channel jonga baita subscribe ni channel like ini video share ni video pelok jompi dapat pelok man exchange yang mobile jompi ngan use dengan Flipkart Flipkart ngan pensyo to bi baita ngan record ni mobile screen jonga dengan pensyo to bi step by step kumnu pidon kam banle ban thed yaga mobile thamai bat pen kala yaga mobile barim in Khasi the blog I hope pi lai ini mobile screen jonga chule joni chrome the search Flipkart ne ngan search Flipkart the pidon kam ban search ni Flipkart mo pai ngala asot ni Flipkart teman ta blog ngan pensyo to pi lada pi ko aban buy phone thamai to kumnu phila ban exchange itu phone berim nomor bon ha ki broki kwa ban tip em bhai ta hagani video step by step ngan pesno thoi pe telada phi open new Flipkart job pe company pe gumni no tehani pai blog phi kwa ban order mobile am choose sani suppose phi kwa ban buy Redmi dan ahni Redmi dengan sos gumni telada ngal le gumni am pai hani don ini Redmi phone pi anyway the body khat arajar mot khalai hajar tada pi kwa ban bai ni Redmi 12 mg chu click hang tada pi click ni kan pe gumni te hani company pi photo jong ani mobile ani de Redmi 12m tang ani phone ka best ba ka long bai kum iPhone ni ka bo design ni ka gumta telada pi le che point ni ka price jong ani de khat ar hajar mot khalai hajar plus ani ka dei ar spa san 2GB rom but 8GB ram ani no telada ngale che poem palok pa hani pi ka thoni buy with exchange buy without exchange telada pi kwa ban buy with exchange chu click hang te phi plok ka thoni buy with exchange ne chu click hang ni buy with exchange lada pi click ni buy with exchange te manta ka pni ki phi kumni no te lada nga click hani change lada nga click hani change kan pni kumni te hani plok first pila ban sus a phone a you pi use pa hani ka tho em which phone do you have lada pi don Apple lada pi don MI lada pi don Motorola lada pi don OnePlus lada pi don Oppo lada pi don Poco Realme Samsung Vivo ini phone pi don suppose pi don ani MI nongan click ha MI te hani MI ro bon ha ini model jong MI am lada pi don ni Redmi 10 ne Redmi 12 power ne suppose pi don ani Redmi 10 te chu click ha Redmi 10 te chu click ni next ada pi click ni next hani company phi ani phone jong phi ka damage yu pai minus screen damage or phone be safe no te hani pa hani hapo company phi lada am don damage re te mot phi la ban yo hado 100,000 tangka lada phone jong phi don damage tang ba phi la ban news te phi la ban yo hado lai hajan rus parangka te lada phone jong pi damage but hado use la phare ban news te phi la ban IR hajan rus phi la ban click hani average te arjan rus pa phi la ban yo kumtai lada phone jong pi below average phim la re ban use phone jong pi la si te phi la ban ai ni below average ka de chi khat pras pan ka phin yo to kumni depend ha phone jong pi a phone jong pi kanang best nem lada ka phone jong pi kanang best te hado damage ro don damage jong phone jong pi mun best ba phone jong pi tang ba phi kwa ban sell le phone jong pi phila ban le hani flawless hani phila ban yo hado 100,000 tangka free phila ban yo so we lada phone jong pi karang biang ban tos but don jing damage wora phila ban le hegu te depend ha phone jong pi ka long kum suppose ka jong phone jong pi ka long flawless su click hang ne but chu click ni next lada pi click ni next pai hani ka tho
Hado sawaja dangka ngala banyo how to exchange mut kumno ban exchange. By your phone physical and functional condition will be checked at doorstep. The ini broken one hani hajing jongpi taking check ya phone jongpi. Telada ki check jongpi lada a phone jongpi kade sisa kumno ki filang ne price can range between 800 to 400. Lada kade sisa kumno pi ong hagani a phone jongpi nang pesa the pila banyo hado sawajar. Tambah lada kamde de kumta the mudo praspa hado sawajar pila banyo. Kumtai for checking the condition this app will be installed in your old phone. The lada ki po haying jompi can install lagani app www.yentra.com can install the kin check. The lada ki lada it recommend to give internet connection have battery charge to minimum 50% pidon kamban I charge the battery jompi remove screen guard of your evolution. If you do not like the doorstep value or get a lower doorstep value, you can pay the different amounts cash ID card. The company the next lada pikwa sukul ni confirm and exchange. Lada pikli ni confirm and exchange. Tementa company pikumni pai exchange offer apply. Kylla apply gini exchange offer jonga. Menta lada ngan lej hapo ini lada ngaklik ni buy now no ta company kumni. Hani pai pi kadon si khat lai spa gatho tangba kanu tangka pidon kambanai pai ni pi si khandai 1000 spa nangka ka price jong ni phone gade kanu 1000 khandai spa khandai mundai nangka tangba 1000 pi jo adagoto phone worim jong pi ta minus segini kade kanu si khandai 1000 spa nyo tangka temut kadni bisa pidon kam ban ai lada pi kwa ni phone Redmi 12 5G tepulak ahok pelok pila to telada pi kwa manta suklik ni continue lada pi klik ni continue kan par ni pi payment method khandai spa artho pila ban use Google Pay Phone Pay UPI ID telada pi kwa ada EMI ro pila ban ai dang badon kam credit card dang ba cash on delivery pimla ada ban ai the company perlok simple step pila ban le ni lada pi kwa ban exchange ga phone warim jong pi kumnu ga punso thobi kumta pila ban le lada pi kwa ban chain do suklik hani chain lada ngakli hani chain tementang ala abyang ban chain yang ni kumni the blog I hope blog pila song tho telada pi don question pila ban kali the blog I hope pila song tho kumnu ban Thied yaga mobile Thymmai bat penkala yaga mobile barim ngal apun so thoi bi hagani video telada bi pa ni video do menta I hope blog pila song tho telada pi don ini nu question pila aban comment hagani video jonga especially lada pi ko aban contact ban nga le ni telegram channel jonga join telegram channel namar ha telegram pila aban comment pila aban message bat nga ngala aban pa ya comment ban message jong pi ron mar ngala active ba telegram pila aban join telegram channel jonga e kumni pelok lada pi ko aban pisa da Facebook da uro pila aban check ni atli ki video agani atli ki video ngala apso to step by step guide kumnu pila aban kemai bisa da Facebook kumnu pila aban kemai chispa dollar da Facebook ngala apso to bi agani atli ki video the link check ni video the blog time ta masih pelok